Cenjene gledalke in gledalci, dober večer voščim, spoštovanje. Do konca drugega kroga v prvi slovenski nogometni ligi je ostala le še ena tekma, za konec se bosta srečala Gorica in Olimpija. Zelo soparno je v novogoriškem športnem parku, predvidoma bo zelo vroče tudi na zelenici, kajti vendarle gre za derbi. Kajti moči bosta merili ekipi, ki sta v prejšnji sezoni krojili vrh prvenstvene lestvice. Takoj za Mariborom, potem pa sta ga pokrila Alves in Savić, sedaj Osuđi, Marinič, Celcer, dobra podaja, priložnost za Gorico, Vidmar iz vrat, Kapić, Vidmar brani. Vratar Olimpije Nejc Vidmar ob strelu Rifeta Kapića, takole je poizkušal Filipović, posredoval je Vidmar, ja, in tu vidimo globoko v kazenskem prostoru je bil Nejc Vidmar, tudi proti ekipi Krškega. V Posavju v vodnem krogu Olimpija poizkuša odličen strel Brkića, pa izjemna obramba Sorčana, Kapununović. Obetav napad Ljubljančanov, Abbas v priložnosti, Abbas strelja in Olimpija vodi. Olimpija vodi v Novi Gorici, tu pa strelec Isak Abbas. Potem, ko je bila Gorica enakovredna, spet pritisk Olimpije in tu je nagrada za Ljubljančane. Čanadžija je podal, tudi nekaj sreče za goste, da se je žoga od Grudine odbila do Abbasa, ta pa je potem ohranil mirno kri. Savić. Marinič spremlja Savića, Savić do strela, žoga pa pri Abbasu. Abbas preigrava, prišel mimo Kapića, nevar poizkus. Podaja Brkića, tokrat natančna, toda potem preskromen strel. Eleke. Alves se odkriva, vleče pa Blesić Čibujke Eleke. Krasna akcija Elekeja, sjajna podaja Eleke. Proti 2. Podvojili prednost, takole je krasno preigraval Eleke. Kako je premešal novogoriško obrambo, potem pa sjajna podaja Alveša in neopravljiv zaključek Elekeja. To je njegov prvenec v naslednji njen nasprotnik bo kranjski Triglav, potem pa domača tekma proti Velenjskemu Rudarju, ki ga v tej sezoni vodi nekdani dvakratni trener Olimpije Marijan Pušnik. Kapun je prišel do strela, močan strel Kapuna. Ljubljančani so odšli na odmor po prvem polčasu z minimalno prednostjo, ko je gol dosegel Isak Abbas. Ne, mislim, da nismo bili to pravi. Eno je tudi Olimpija ima dosti več kvalitete in nam je danes primanjkovalo malo več svežine, kar potem še tisto, kar bi bilo recimo tehnično boljše izvedeno, bi boljše delali. No, nismo dosti pustili Olimpiji priložnosti, to je dejstvo, so imeli dober izkoristek, vendar nismo pa bili nevarni oziroma... Nekaj priložnosti ste vendarle imeli? Imeli smo nekaj takih polsituacij, v bistvu proti take ekipi je to premalo, kar je bilo pokazano, tako da zdaj moramo malo se osvežiti, ker so šli te tekme mimo, malo se čuti to in potem, da popravimo tiste stvari, ki nam manjka. Jesam, moram biti nezadovoljan, prezadovoljan sa svime što su moji dečki danas pokazali. Na jednom zahtjevnom gostovanju protiv jednog kvalitetnog protivnika smo uspjeli, ja bih rekao, potpuno zasluženo pobijediti. U jednom trenutku naša pobjeda u biti nije bila u pitanju, kontrolirali smo zbivanja na terenu, ja bih rekao od samog početka, imali smo jedan period igre u prvom poluvremenu gdje smo malo pali, ali sve osim toga je bilo dosta dobro.